دانستاندنên di navbera Hesedê û Şamê aya çi rêkeftin li pey hatine? Ji hêjaya Ebdulwehab Xelîl berpirsê peywendiyên Mesedê ji Şamê dipirsim. Hêja Ebdulwehab tu bi xêratiya Kurdistan 24 bizanim General Mazlum Ebdî û şanda pêra hêjî li Şamê ne yan vegeriyane? Belê destpêkê êvar baş, silav birêzê me ji wir hene. Bi rastî rast e, hîn ew danûstandin berdewam in. Erênî derbas dibe heta ana, heta vêkiriyê jî. Em bêhêvînê dema nêzik de bi rastî ew binûdên em bêjin ew îtîfaqiya jê dibêjin hêjdê mehê heger cî were wê gelekî baş be. Hasil bi rengekî giştî em karin bêjin ev danûstandin bi rengekî erênî derbas. باشه مگو هêjî Mazlum Ebdî û şanda pêra li Şamê ne? Eger hêjî li Şamê ne li gel kê civiyane li ser çi rêkeftine? Belê bi rastî yanî gava ez dibêjim hîn ew berdewam in tê wê manê hîn hazirin hîn danûstandin hene li ser vî esasî. Bi rastî yanî ana ew em bêjin ew peymana hêjdê mehê gelek bendê wê hene. Bendin hene tiqenîne bi rastî gerek danûstandin bi wan cîhetê eleqdar girin û bendin hene jî girêdayî emûrên leşkerî jî cîhatên leşkerî jî tê danûstandin. Ev em karin pê nabêjin dimne vê îtarî de ama a tiştê herî giring herî baş bi rastî ew dengê şer îro hatî seknandin. Danûstandin dengê wê nabêtir bilind dibe tiştekî gelekî erênî hîç miletê Sûriyê piştî din miletê xwe. باشه rêkeftina dehî adarê ya par sal çû rêkeftina hejdeyî vê mehê hate şûnawê wê rêkeftinê jî hêjî zelaliyeke tam nîne aya hîç rêkeftineke din li şûnawê dihête kirin yan jî bendên vê rêkeftina hejdeyî mehê bi çi mîkanîzmê dihêne cêbecêkirin gava hêj şer berdewam e û metirsî berdewam in. Belê bi rastî yanî ana ferq û cudabûna dehê adarê û hêjdê peymana hêjdeyê mehê ferq û cudabûna wa xuya ye a yekem bê ew dextek eskerî û leşkerî bû. Ev ham bi rastî dibin em bêjin dibin agir de êdî danûstandin tên kirin ev ferq û cudabûna wa ye. Lê halê hazir em karin bêjin yanî peymana hêjdê mehê ji rihê dehê adarê bi rastî. Heger ew bendê wêna xanê wêna heger bi cî werin dîse rihê peymana dehê adarê ye. Lê ama ferq û cudabûna wê ev e. A yekem bê êrîşbûn, bê agiribûn. Lê mexabin yanî ana ev itîfaqî bi rastî dibin agir de tê kirin. ضغوطاتên gelekî hene, tewazunatên iqlîmî jî hatine bixwetin. Li ser vî esasî ferq û cudabûna wa. Derbarê têkelkirina Hesedê di nav Supayê Sûriya hindekî nakûkî di beyna Mazlum Ebdî û Ehmed Şerع hebûn. Şam dibêjîtin têkelkirin tak tak e. Mazlum Ebdî jî dibêjît nexêr bi komî ye. Aya hîç rêkeftineke diyarkirî yan jî mîkanîzmê têkelkirinê rêkeftin li ser hatiye kirin yan gotûbêj berdewam in? Ana beram di tişta wilo bixwan zelal bikin. Destpêkê ana Hêzên Sûriya Demokrat bicîbûna wan awraştina çekî ana divê dema hande ji bo mafê Kurdî û mafê herêmê tev bicî were. Êdî gava ew mafê herêmê bicî were û mafê menî destûrî wek Kurd li ser xaka xwenî dîrokî jiyan dikin. Mafê menî netewî jî destbîr û destûrê de êdî ez bawerim ticarî yanî hacetê kes jî bi cengî silah tine. Ama halê hazir bi rastî ew mesela dibêjin wek tek tek derbasî wê nabin şo hetana ew qebûl nebûye. Danûstandin ser aliya demcî û mîkanîzma wê tê kirin. Ez bawer me bi rengekî tefawuk yanî em bêjin her du taraf jî wê bigên alîgê baş ji bo mesela demca eskerî ama mesela tek tek ez bawerim ew tune. Dema ku rêkeftinek hatiye kirin ku hêzên asayişên navçeyên Kurdî bi rêve biben û Hesedê jî li Kobanê ye Hesekê ye gundewarên wê ye bimîne. Aya berdewamiya van hêrişa grûpên çekdar û deshelata Şamê dihêta çi menayê? Ev çi rêkeftine? Belê bi rastî yanî ana bera em wilo em waqî biştin heta ev rêkeftin bi cî timamî nehatî. Ji bo ez tim dibêjim ev rêkeftin dibin dexta agir de êdî bişîtê. Ji bo vêna ew em bêjin Kurd îro gava bûnî yek deng dexta Kurdî hat kirin êdî bi rastî ضغوطatê eskerî jî ser herêma Kurdî gêmbûn û gelekî zîbûn û hatin şkenandin. Ji bo vêna em dibêjin ana halak tewazun çê wî navbera herdwa de mewaqifên duwelî jî rojane tên guhertin li ser vî esasî tewazunek danûstandinê çêbûye. Rast e ana rê danûstandin heye hîn jî êrîş hene hên metirsî heye lê ez bawer me dawiya van êrîşa vê metirsiyê jî. Lal ji me re bêjî meselen Hesedê li ku derê wê bimîne asayîş li ku derê bimîne hîç hêlek xetek hatiye diyarkirin? Belê bi rastî ana em karin tiştê em bêjin tiştê qesede dibêje danûstandina Xwedê dibêjin wê herêmê Kurdî
ويبن كنترولا هيزن أولكاريا هندورين دبن يعني أسايش أما بشين عسكري براسي دانو صدن هين السرن يدي تاقاهية ما زلالي وست آنها لکودر روجاوای کردستان هرش بردوامن جغینی امزانن ویا هشت روجا کوبانه دور پیچ کریه لکودر هرش هنه لکودر شر هیا أنا براسي مطرسي حطوا دول شلاغة بون كون دردورة شلاغة بون كون دردورة تربسبية بون الملي خزنا بون اللي أسباور نجيرو أو يريش بشكي هاتن سكناندر أم بهذين بردوام يا بين أولوها بلي أو يريش تبيجي وقت بري دروجا سيروجا يدي براسي ونما باشا آیا کی دی آسایشا ناوا باجاران پارێزی دبێژن ئاسایشا نافخۆ یعنی هێزن ئاسایشێ دمینن یان ژی ناوێوان تێگوهارتن دبنە پۆلیسên حکوومەتê چییە؟ براسي أنا أجبو مثلا دم جاهزن أو لكارية إيه هندوري شقود بريد بيمانة دهي عدارة جيا جارك أو هزجي دمجك شبه بوزارة الداخلية يا سوري يعني بهذا هندوري يا سوري يعني أو تشتكي بديهية قابا دمجك بيقرن هل بتجارك بكي يعني احتمالك هبه ناب بيقرن اللي حاصل أو هريما خبرة بن بجريدانا وزارة الداخلية والسورية قصدجي نفسها عيني نفسها دمجيجي أو جي دوزا من هذا ديس الهريما خبن وهريما بباريزن ديس جريدانا وانا وزارة الدفاع السورية باشە ئایا هیچ دەمەکێ دیارکری هەیە بوو تەڤلیکردنا هەسەدێ دناف ئارتێشا سووریایە وەختێکی زەمەنی هەیە؟ بله براستی يعني انا ديس استبيجم يعني استكزكم سلمين او استاكيدكم هين دانو صندن بردوامن جرك بحد روجا نيز ندور جرك اف بيمان بدن راد هادن بشتي لي ازباورم يعني قابل ولو دمجير دبي يعني خاصة أمور لشكري أمور عسكري مثلا ميكانيزم دمجي اف دانو صندن اما حري جرين إيرو أم هيفين أف شربي راوستاندن شربي سكناندن إدي قابا شربي سكناندن إدي مجال دانوستاندن بيتر آواد بيتر باسي أو ضغوطات دولية سر حكومة الشامي هشت أف شربي سكنة أو يجديا جلي كرد إيرو هشت أو إيري سر لفيدري بسكنة هيجا عبد الوهاب لفيدري بسكنة آيا هيجي باوريا وبشامي هيا هيجي باوريا هيا اف حكومة بابندي ريكفتني بكار بافان جروبين تشيك دار كنترول بك دمكي دا هيجي كوباني دنافا دور بيتشك جراندا بشترا زوارم سر باشوري كردستاني بكرتاسي بلش خوان فينات بيجن يعني ام دعوه ضمانات الدوليه كان ام جي ديفيجن هاجر ضمانات الدوليه هبل هدي تبسكريك نامله ليش بو بيناجي ام ديس ديفيجن برا ملتي ما برا راحت هيزن وحاضر من هرمي وهزي وفرستنا وكان ادي مثلا دانو صندن سيقت دانو صندن بيتر هاجر دانو صندن بردوام به سيقت بيتر براسيه برفره باشا تمام لسر هفکاریان باشور کردستان لسر رول به هم پای جناب سروک بارزانی و جناب سروک وزیران مسرور بارزانی هون وکه مسئله چه دبیجن مثلا جناب سروک به پل پل خو گهاند ایتالیا لواتیکان دنگ کردان گهاند جناب سروک وزیران لداووس هوارا کردان گهاند هر سر کرده هر ولاته کی کوپرا جویبه آخفتی به و گوتن به هیچ شیوهی که او ظلم مستمع لسر کردان و جوای کردستان قبول نکن اگر هاتو او آخفتنا جناب سروک فرمویه اگر هاتو هیرشا لسر روجاوای کردستان ببیتا هیرش و شرکه دبینا کرد و عربان وی وقتی ام همو یکن لکهلک آوان هفکارین لباشور کردستان بو روجاوای کردستان دهینه هنارتن هون چه دبیش؟ بله براسي يعني أنا بيدا ميدا هاد خويا كرن فداي كردان يعني فدية واهن براسي تشتكي جلكي باشو اف دانستان براسيات كر سراسلا باشير كردستاني بهتر هيزك دا ملت سوري بشتي ملت كرد وجاواي كردستان ابو علي كاريا سياسي اف بشجريا معنوي براسي جلكي جران جمره وك ملت كرد سوري اف دينك تستمدي براسي دسي زاروك مدي چه وصل تكر كو هسر ورنا چاوته هجای عبد الوهاب قافا من بحث رولا جناب سروک بارزاني كري كود بيجيت اگر اف هرشا لسر كردان بردوان بن وكي هرشا كردو عربان يعني جي وكي شرع عربان لتجي كردان ام همو يكن تقريات چما جبرم بيوستا وينه حاجتي وينه حاجتي ويكي تيني بله خدای کردان لهیچ درکی و دنیای مقدور بتنه نه لا براستی جیبو ما خویابو که خدانه ما خدای و جناب سروک بارزانیه
کردین باشوور کردستان جی براستی جی بسر بلندی ود بیجم تخسیری نکر بۆ ڕۆژاوای کوردستانی حتا کوردێن باکووری کوردستانی ڕۆژهەڵات بریندارە بێدەنگ و هەوارە لێ دیساژی باکوور باشوور ڕۆژهەڵات هەموو بوونە یەک لە کێلەکە ڕۆژاوا سەکینین ئەڤژی سەر بلندی و شەرەفەکە مازنە بە پێشەنگیە جەنابێ سەرۆک مەسعود بارزانانی و بڕاستیژی شەو و ڕۆژ لە خۆکردنە یەک حتا هات و هەوارە کوردێن مە ڕۆژاوای کوردستانی بگەهێنیتە هەموو جیهانێ و پشتەوانی و هاریکاریان بۆ ڕۆژاوای کوردستانی بڕێن دیبلۆماسی و سیاسی کۆم بکەتن خود جنابیان بوومە بهێلیتن گەلەک سپاسیەتە ژیت کەم هێژە عەبدولوەهاب خەلیل ئەم دەنگدارێ باشوورن دەنگدارێ وا سەرۆکانە دەنگدارێ وڵاتی خوێنم دەنگدارێ شەهیدێ خوێنە سلااو ڕێژوەرن ساڵ خۆش تو هەر هەبی بەرپرسی پەیوەندیên مەسەدێ لە شامێ تو هەر هەبی